Akomfor pa wo ye Komfor kan no oje na nanum die na ono ankasa ne nipadua obune ho Ghana nkobo ball emeye dede ho da we America bi obi be kan nsem hunu me ya donke memfa ho ya na me nua no Akomfor ne asofo no enkom na ya na mo hye ball ho no eye bosom ne ka kire wo mo ana eye bisa no mo ko ya na bosom bia nka hwenkire obi a nti sa enkom hye we fe no chacha enkom hye okoto chacha ya ni wa so be dey wa lusu abede obehwe ni o ka asem bia me ya gina di nti nyame boa no ne se ebemu a na se wa hye nkom eye nsem hunu ball a ye ko bonyina Ghana nyankopon no mpere so ka ye ka tesi a no oman no ya hoto ya tem sika $50 million e de koma footballers say omo weni a ye de ma won no ma ye de omadi Africa ha ye ni me hwe kra ye footballers bia ye beto obo omu dini footballers no hwe ni mo omo de bo omo man ye betimi si hospital nyina de chene man Ghana footballers enyinya eska when what wa Ghana man da ayefo ya mama kwaba o hwe yen wona na kasi TV na ene ya tena patakasi ase Okomfo Anokye the second ni fie ena samre yetie ti wo hwe yetie a obehu se Okomfo Anokye babia odini dwumadie eno so ewo ho nti ha ya patakasi ase pa Sumsum enso ewo ha ti wo ba ha de a na do begina ha de a how bi na mane bi a wo de ba ye no obegya no ha kọ wa fa nkonim bi aba wo se me boa wo se ni suman enenani nti so bra na behwe ne yankrofo ababenya fa ahudi wa ha enso e wa ha kontrofi na kan se o se ni suman enenani ti ya patakase na ase America no e kire ho ne gu ho no e ho se nkwa wo mu no afukura ho se de ne ana ye nya ehunu ensukura enya wo aha obeduru abenya nkwa ti bomodena se wo hwe yen obeba ha enkoma ya anum kodu sika ni ansa busa wo ya de yi kira kwan e wo kuma se tapo pankro no bonsuom na be pie ha de a ne du gina Okomfo Anokye the second na pata yi ase ha de a kunimdie enso be yo de a ya tena se awie na oman Ghana me de ntimi nhuro se asofo obinom se Akomfo obinom se nananom kramofo obinom se binom from spiritualist na ye kwa akobo ball a we si ebeduru ha we si ebe hyesei ye si ebe hyesei we si ebe hyesei na wie ne kosi sei samwani awu mo abon ya muka iri na no bia na soma mo ya mo ano ne mo afuntra na wiase me nyina na yese yakobobo wo kata to man Ghana yensu enya akwanya ko bia bra alata ya ye ko hye no ye bo kobo wanwan wa alata ya wo bukuru ha de nende ti enya akwanya ko na ball yi na chese Ghana ye group no em say ye group F as group H ho na ne ye wo enti ye ne Portugal womu ye ebibifu ai abrofo mu ba Ghana first Portuguese for sa na ne frɛ wo 1471 no ba Ghana womu buro ni obedi Ghana so di kai ne o Portugal for afa ena Saudi North Korea South Korea abrofo yi a womu tire te se nkruma womu ni anu China for ba no ma bewe mponchi nyina abewe ndabodabo wa ha nyina no ma sa tu ye gold aka ho na mponchira ne ne keka ha nyina no mo rekọ no om so wo ya afa na kwa no de nsa kwa boy e ball mu no Uruguay awa ma Ghana samre bia wasi eduru no de na nanom sanwamfo nya no adom be ye no ye ntimi anduru ho no wo mo miensa na ne no wo mo wafa na sofwe na Komfor spiritualist fwe Ghana be se tune Ghana be se sei na wie ye no obia de ntimi amem ya de nim guase se poto neno na nakase trasia na wadwene ho eti na menu anom wo muze ya ba bebu sana se ball ho ene ne scores ene we be hye we no eno nananom na yiba ana se Peter ne Paul nom ne agakwadwakwa anom pen so na no mu yiba obi atra ho ase ball e be hye sei ana e beduru ho a ye kobanwem ye kogu sidie ye kokan Bible ana ye kokan sabi chokonkron ye Quran ene ye discourse aba ti ene ya ba ha awie tweme me da me ho aba na wo hwe ye no subscribe wa na fe wa share e de ama wo nua bi no nso a share ama ne nua bi me de me din di breto ba kwasi twumasi Mandela am free South Africa member en che tweme me ba sisia ayefo e da mo asese mo atwen na samde de ya da ye ho na age aboafo nkrato aba wo ya de ye kase ono woti hwe wose samde de ne nkrofo mu gu nanimu ase mo na mo sei som no ti ne som no mo asei no akakra bi na aka watrase ye ba abedi nkomo afa
Akomfor, Asofo, Nkramofo, woman from home spiritualist, wo mu share nkom e wo katanim guase a o man Ghana yakoji ho e bedi hu nkomo nana ye mo ha ya ni o ine ba wo de ye tena pata kase asese ye na kire se ni braba pa na ni braba sansa ha ye tena ha basabasa na ye ma ha so basabasa nti wo de tena ha se ya na ye ne a ye ni odi dwuma na ye hu se ni bra ye da aba na fifirete ye nana ye se twene ye nim da ho a ye monchen de asie de ye nim se ye kro wo ye ba ho bebusa ase nana Ghana beden wo se ball wasem emadwumadi a udie mu ye ko ya ye dia bani sen na aka wo ale se mama de rika mamujina de achi ne se de chenro a ene ye kwasiada wo somfo ma de nyina na wo ya de kese kronkro Tano Komfor na msa no ma hia biemu apata kese ase ye kana ka bi bom tibi frim de bi ka ho ene ye fokwasie sisi a nyame ya domo a ukwiada ebe eye kuda pakuo na tiefo bonya 25 no eye akwaside ya ngonwo yie pa ya akwaside no akwaside 25 no akwaya akwaside ebe butu ebe di akwaside no papa sada na yesu ya sorry yesu free him wu ye no sorry ene Komfor Anokye so be sorry da enye no kreda yesu mu sorry ye bia anya no kre na mele wo no no a mora enye no kre no kre bia ni o kai bible no kra no a okay Bible no from Genesis to Revelation na the Matthew no dey kono a pamfoforo no a na okay Yesu wu no a o se emra Yesu Kristo ewuye no se Yesu wi ne nansa so no sori ye se wuodu owu fiada me bo ana ne nansa so no sori to o se sa da ne di na homeda no tam no ya dai aso enti ede di na wotwe kai no se ukọ Bible mu a nka da di na wotwe kai ne eye kwasiada o ne na asa so wu sore die ende o mu na atwero so wu sore na sele ma me mele be dia o sore ko hine fa no sore ko ye won tu anko soro na tu ko soro na ho na o na ofa Israel fo no wo mu kro ho ko wu ye no so mu no na Peter no ne Paul no ko gina enye no kre Yesu Kristo kre wu no wu ye na anya ne de onu wu no be wu ye no anya ne de o yo mo say Bible say woni eja no ba no nkonkro woni eja no na wo soro ho ena o samba so be fa akwa te bia to ho so so be gidi ka nyo no kre bia no mu Bible no nsem bebre mo twere wo ko Bible no ankasa na mu no deep no ko eno a nsem bebre nya no kre efise ma me chewa ni tina onkrofo sa ndo mu de edin no twa ntro enya no kre ma me nka asem kire ability he o read the Bible Bible no say Yesu Kristo da odi wuye no o fiada ne nansa so no sori ne nansa so no na eda edi na wotwe kai enti kade edi na wotwe kai no say o fa Bible no mo de kade anka kwasiada enka nya juada na edi na wotwe kai o and say ponto pride to ase ho ahwa baby eno Bible no mo twere ye no asema kai o enti kade edi na wotwe kai kwasiada o ne nansa so no ana sa so ya kwasiada 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 na nkadi na wotwe kai ana sa kwasiada no sori na nso so juada na di na wotwe kai ene yi fo na change ni won na change no yesi Roman sofo bi na constant and change no constant no e so no e busumsumini no o me da minim so e Roman sofo constant and e busumsumini pa no okomo antoa na se tegale na se Tano constant no okom Tano wo mu krom Tano na no na busum de say show de baby ah na de e ka no Bible ka Bible no a Bible say emra Yesu Kristo ebe wuo no no hu se sa ebre no time no aben no Yesu Kristo free edomnim esuafo no nchen no okose kokoam na kokoam a okose no obompaye ne mpaye a oboye no obompaye dindindi a emfifire no etenete se moja ten wo de je ye bone no ne wo de je ye bone no de tie enti emfifire no tenete se moja de tosubiem ohunu se time no aso no empire bomu no okan bi se o se meja kebe ya anka masa ekun we nya dai empare me ana mo se kuruwa we nya kuruwa wo Bible no mo twere twi Bible no mo twa no mo dan se be ya anka masa ekun we empare me no mo se kuruwa we nya kuruwa di empare me kuruwa be no ye empare me se ekun we
enye dai empare no ehwo no odi kai no ho bi kai no tieni yo nyame na me kan de tosu biemu Bible say emra Yesu Kristo ebewuo no wode ene kese emiensa etiemu wode ne kese etiemu mprensa tieni yo emprensa sanya ba ko o si meja adenti no waya dai wa paleme obi a one ne papa na tesoro ena ofa akwate bia to ho so ena obewu age adasama enkwa tieni yo ofiri di pabu na aduru dia de o se kama sa kum we nya dai empale me ne mesi me so tieni yo obewu no Bible say ode ne kese sa age dai wonu wo di ka no o sa de ne kese tiemu mprensa wo se meja adenti no waya dai wa pa me obi ka sa adenti no wa pa me asa adenti no waya dai wayi na ma onu no ho no obi a ono ade no wa do ba for dia fa duru ba bia o sa adenti na wayi mi ama onu ko wani nyankopɔ wo yawo odi nyame ho yawo etiefo na meboa na ye ka edi we betu mo se be ka fa etiefo ya de hia ne yesua enche bia me the bible be ya adwuma pa bible quotations na me be ya adwuma me ko tu bible no kwafo ana bible no kwafo so ne dey so the bible say the bible no kwafo e bia na wo mbebiri Bible no Bible no kwafo no Bible no kwafo we some Bible no bi no atwotworo bi aka ho e bi atwotworo bi aka ho King James na sefo na no kwafo na ne dey say ba akon bi ho ha Onyankopɔn asɛm na omuka say Bible say na no twolo mo se yenyi bi mfim ne mfa bi so nyare ye penso ye se yenyi bi mfim ne mfa nyare mfa bi ka ho eti omo ade omo a atworo bi ka ho no asofo no omo ofiri hin ne bae say nimdie na eba eti Bible nti okase obi di na dwene na twero edi nimdie a na ase kire no mate wo de yenko ya yenko kata aresemama dabia me kasa asem wi Komfor pa wo ye Komfor kan no oje na nanum die na ono ankasa ni padua obu ne ho na owo fede entete obuo eni suro ede ma ahohom de bu ne ho ahohom osom wo mo ana odan na onya entete pa no Ghana nkobo ball emeye dede wo ho da ora me ka bi obi be ka nsem hunu me ya donke me mfa ho ya se yeti de ekobusa yeti yekobisi yeti na mpanimfo si dia sempa na nyedai ne misa uti ba uti de se wo se obusa uti na wo kwa wo se pamo a dene bia de ne bopam twere no na me se yebisa yeti na nya bia no ya na me nua no Akomfor ne asofo no enkom na ya na mo hye ball ho no eya bosom ne ka kire wo mo ana eya bisa na mo kɔ ya na eya wo madwene na mo ka ya na mora ena mo de ya adwuma enya se mo suma no a mo de ya adwuma no no mo busa wo mo bosom bia nka hwenkire obi a bia wo de na nkan wo mo de eti se bosom ka bibi kire wo de a ena na bosom no kotugu ballem kotugu epum kotugu ballem kotugu ti na emfa so be na wo so ene na bibia aye bibi na enkom sa aye fu obi a enkom na nka ne no wo se enkom na mamu a yetumku ye yi tifiri ho yekun wo pompo ma Komfor ni aso Komfor ba ko emze Komfor stretch ana Komfor to da wo se enkom edan wotwe o na wotwe ne edan wotwe o edan wotwe etisa me kai enekwasie tieni o enekwasie wotene dwo ebenada ukwiada yawada efiada memeneda kwasiada besi kwasiada so o sai 8 edan wotwe ebasai edan wotwe ene Canada wotwe edan wotwe ene dan wotwe enti 7 days no eye endanson enye na wotwe enti etiefo ya na omuhunu nsosie omu obi ka se na wotwe eye 7 days a enye ne kwe na wotwe eye eda makomako enwotwe ene se eda enwotwe edanson eye 7 days ti Komfor ne se enkom eda enwotwe ye na wotwe no omuka ya 7 days no so ya nka so ma de chie so na ebisi da wotwe no anso no ye dey o se enkom trunti ye dey ye twaniti no esense na sam ye nokre na asem oka ye da wotwe na anso ye twaniti no wonu ade efiri ntiri bae ne minim bae inside se eye moja no na ye hire
Shire nam ni ofiri ni komba shire fita ni guye eda mo twene so yese na wotwe se kanne kwase na mhye nkoba na wotwe se nne kwase no na asem no kan na ayedai na bam omu ne na ileti yakuna wi ni yakuna wi mze comfort to da na se comfort switch buba for your research na ne nkom se o se nyina na bam ni ya no so yakuna wi na enkwadwa amusiri bia esebinom na enkalete no untini me gina ho e me kan na oman enti enokura ye kana wa hye nkom ko wo ukuro mu no enya man nyina no na amamu no etwati na de anoma bia asori a osemi ye comfort mesi otwe bia asori a osemi ye nanas mesi ijata yi se bi kafra che okotre ba bia so sori a osimi sofo asumesi mi osankapani mi ye ho ahwai mi ye malama asumesi no abegyina ho no ahye nkom fise nkom o hye no emle bia na ho wa fa no ho di mola enti sa nkom hye wo ye fa no chacha enkom hye ezi fa no sei chacha enkom hye chacha okoto chacha ye ni wa so be dai obedi wa lusu abede obahwe ne enti ye chacha nkom hye no eni ye mola o ka asem bia me ya gina di amamu a no aka nsem hunu di abeye yi enti nyame boa no se ebemu a na yese wa hye nkom eye nsem hunu enti officers crofo se ya omu tum futuro egu ye ni no na se we ni braso se de ne ye braso se sa America de ma omu ye ko mu dwumadi omu ye nyina ke sizi uni kwa se otimi ba bontere be kasa bia na so esi biem na se o freedom if the sunsum no a wodi ye adwuma no awu wodi sunsum ni hwamo na wo betra se wo se nyame obosoma ya che na nyame ya che na korea ya che se Ghana ebewe ni 2 nail na Ghana lusu 2 nail Argentina ese se otra se didi Argentina so otra se na sa nya ano tanta na de kasa ye no yetema akwa ma sa de be kasa biem o se ke twa firi ho o se twa wa no firi ho ball semi nipa bro de wo na fere me na Ghana ball im se be ma menya sabia mu chacha menhye chacha nkom hyewu ena menya azan ni komfo ye komfo abu ho mebu me ho ena minim die nananom tie nananom nya dai enka bi nananom de omu awu ho nto wati ase ball wa ye kobo nyina no Ghana ball ye kobo yi nyankopon no mpere so ya ho bo akora anye me se nya obo nyankopon empere so nyankopon de so soro na ala no ara yankopon ende ya ompren ya ball boss o yankopon o ye no bibia o hunhum na o de dane bi kire obi o hunhum ene bi no yi kire wo ye nananom abosom o mo ya azanfo ene ye nananom akomfo ne nyame yi ne ma kire wo ball wa Ghana ko boy me gina enne dua yi so e dia ka se ball e ko yi o yankopon no ompene so die na e kire se ne nyame mpene nananom so mpene so na mum nya afi na me betu bla kire sie me bedwa manuma kire tiefo onu ma de kro yes oka adesema ma muntie ni ye pa na mu hwe ni ye Ghana ball e ko ye nyina no na nananom bofu onyankopon preso o hene Ghana samle ya ye gina bla ye gina mu no enye papa o de se de je ye ni ye ni ahode a ya mpem chele nananom se ye ni ahode a ye dai ya mpem chele na se su wonu bre na serious o se bia wonu bre na su wonu bre na se bia mu se bia nya adoa empanimfo se se obekọ adoa gura hwewu ni bochi aho ansa ni wako ala ya bochi aho te se ya bochi aho eho ye sako enti se woko bi agoro no baaye no o baaye kom de obe ya o ma me bochi aho na aduane nsi wokom be de nketenkete be chi ubewu enti sebe utiri no yonku tirinsa ye ni yonku pia ya ko utiri se tetetia yanko teteye na ye jama na gira teteye na o se jama na gira yes onu ma de kro yanko po buo fiai asema meka enye program keke na meka o mekasa etese onyame bofo mekasa etese hunhum nipa mekasa etese sunsum nipa enti meka no kro kire adasama memfa wona de obedwene memfa wona de obeye opa kaseti ame opa didimatem papa yi ese ye collect me wa ma ke me collect ya wu nipa ebu biri efrise
Eyesa obetie Nyankopon asem. Eyesa obedi uhuni. Eyesa obebu uhu. Eyesa odi wakoma abedi nokura anya temama onua. Eyesa obeka nokura amananom afa nokura kwa so di aboa wo. Esense obetwa kontompo ami akofa ka di amawo. Akofa fi di amawo. Akofa sika di amawo. Timpani fo se ketewese enye didi dudu wewura. Edidida eneye na nya didi preko. Mandela Ghana yejina bre eniema nyema ye. Ya setre mumpo enyema ye. Sesi a yakọ hepic mebo ana. Mera ne nkra bia na bet. O da bi no se Ghana se de ho akodwo yesi IMF. Se ma bonten. Eno ne hepic na mebo a. E ma bonten. Ya bra bonye de. Enyina yie. E kire se yeni yensan so ye ho ade yi. Adwale ye. Sesi a eniema mu aye den. Ghana setre mu aye den. Enti yesre otwedi ampo ne nananom nsamanfo so mbekọ ye moa ama o man mu aye dey ayemre de sika wo na adwo amaye se sika wo wadwene na kyewo sa aman ya nkwala de da ka sakese unim kwa nipa no fa so nya ka ne dem ubekom kwa no fa kwambone so nti be ma ye ka nipa domu asem ane na potoka asem yesi majority carry the vote the majority ho kire wo ye ho kire ye ahoto ni ho enti ahokyere a ye ho kire ye no yesre Nyankopon se nyame mwa ye na onsi hwe ahokyere no soso dodo na yese eye obi ntokwa woko ye ho de sempa yo de sempa nkofo Ukraine ene he Russia ntokwa e kan ne ho akire ye ene yesre Nyankopon se ntokwa no to nya dai entwama ahotomla ene nyame ati sufre to ne ye dai enya ntwamie nti ahoto no nya nya dai emma ye ni ahoto ko manya na wura mantem a ye nya sori be sensia ye ho we wa ha wo nyame ne ye frɛ se wo me se ye ba bio na nyame e business Nyankopon buofu ye etina okaye enwum aduasa na chechemu du nso no a o se atene efo sufre ena awurade tie na woje wo firi na onyina na ema nyinam enwum aduasa na chechemu du nso no enti deda aye no Nyankopon ye ho ntema ye enti nyame bua ye dai afu ye enti deda asorofo no ye no hwe o se corona time no eda omampanyiri edebetu dwa ye ni asofo Christian Council fo kabo mu se Ghana nyina ye akonkyere ede asese coronavirus no na me beti empa ebo na yesufle no sabre no na Ghana no mbese de dai ekọ so no oye fasting ni ya me fo fiye oye fasting ni nkwasi fasting ya me ntie de be nkwasi fasting asofo na kan se me se nkwasi fasting enu ti sabre ye ha se ye fasting no Ghana for nyina mo yet Ghana me bo ana sam na Ghana ye fasting the whole Ghana yes including no mampanyi kwa ye fasting ni bi no sam na yade no ye den ya fa wi ache kwa obi a yade no ba na fa ye se enhye dem ne enhye dem fi se Nyankopon bo ye dey afu ye Ghana fo nko a entina enwuma duasa na no wo se akire ni fo so fre na awrade dey etie Nyankopon ye trene no ye nya trene fo ntino Nyankopon bo ye dey afue ho ne Nyankopon to yade no ma ne ye dey eye kese ho ne Nyankopon dey silence asofo na ye dide ne say hey filofi na me nya dey modem wo fu minimo modem wo fu me mfre mo enti sa kolona no wo fu aye Ghana asofo no Nyankopon dey silence wo mo no mu jae no mo nya say escape escape business no mo ye ni green no mu pe escape enya hwe ye ka tete semu na afi obi abra envelope se na me nka sem kire wa abra envelope ye da ba ho wa hu sesi a me no kasai Ghana gira bra nye de enye enema kosoro bibia nye yesi kasem na no oma black market SS ka wo wo say train kwa wo ne alabai se omampanyini me yekochechiri wo mu nyina ba central me kotoi ekochi wo nyina krata de seska nyen krata wo se wo mu na ameska ho ya dey wo mu ni krata ama dollars no ho ya dey so see e ka dia omampanyini nso wo ye ne fam de ne ye ka enye black market na ma dollar ho ya dey if you say black market no almost 30 year if you kwa ne nkoma breso na ka onkrofo mo agu ye me ka se mo ho sem na me dey ai ka no ne sem for me ensure better for medical what you say ye ka te sia no oman no mi ahoto ya tem sika yesi de be $50 million e de koma footballers se omo we ni a ye de ma won no ma ye de omadi Africa ha ye ni me hwe kura ye footballers bia ye beto obo omudini footballers no hwe ni mo omo de bo omo man ebetimi si hospital nyina de chene man ebi bo omo man no e yo mo fam de Ghana footballers enyinya ska
when what to aboa Ghana maida ebi a wonte ebi na mate nipa ne ye bibia o ye bibi say ono an personal interest ka say o ye Ghana obenya o ye ndie Ghana enti se odidi a me madidi obedidi ta obedidi ya ade be ma oman ebenya ho mfa so Ghana footballers ka obinya aye when na tima aboa Ghana man ahochi e ba Ghana when Ghana said the footballers ya omakobo ball amano ne nyeska when na tutu omwasi wo timi ye sabe yempo hia fompo etimi sacrifice bo nipa se se children so mo ye bekoyi sabe minimum ska me be say no kakra me nya no ye de koboa ade amwa anya mo de boa Ghana man na oman na ho chia ye nia ho to nyina no ye se atam oman ni sika $50 million se de koma footballers no asa di epi so abra omo nyina oman ho na se ball no omokobo no so na sika wo sika be wo sika wo de akosi sai ewi ase sabe mu sabe nya do sabe kafra che aso me fenu ya kama be do nya dabre se sika no e de koma footballers no yamfa me boa oman no fa nya oman ni ye ntire nya me efeli ye no etin konse na omo se nyina no onyankopon sa ye dai enim na nanom nsa so nya dai enim efise ye de ahode a yampem chale ekom de obedi kura dai watam sika se wo sika no wo de anu so de komo obi adi e de anu wo nya bindi na de anu nya firi herefa enti ball wa ye komo ye ni nyina no eni sika e de komma footballers no nyankopon ni nanom abosom mpene so because ye footballers no sabe omunyi sika omunya no omfa mo o man no ti hon ko na free me na meka asema kire wo na komo am ko she mo grofo mo ko she nkombo ne ndia se ndia hoda na se omu dia na meka se omu fu na omu ye me konfo ni o se she nkombia me muru so ya konfo na wati bi me dia mate se akonfo na she nkom ni me konfo ko ti bi din mini ye se akonfo ni she nkom me mpa tie because me no so nsemfo so o so fan se obi a woni no pa bi a woni no pa kom te na te so she sa nkom bi na amemu ade na abe o so kotoro buso me tugo because ne buso me nya adwuma bim pa wala dum wo gira fidie so me na meka che woto buso me tugo buso me pa wala afrim se pa wala so mfiri mu a ene no de chi wade aka no ho nti onko pa na bla bo ehwe yie onko mo no ankasa no ansa no obekom o man nana me usaw se edu be bia me kura na kan wo no be bisa na aka bibi ye den e kire me ti wo nyini ye se sunsumu fui wo mu ye bisa na ma o man na me ka kire wo se me fa sa akonya we so aka simbia na samansem o ka tra ahwefo konfo bi odin sanfo cha na bosom ni muya no odin sanfo cha bosom ni muya no e che na bosom be yin ho di che na ball kokose be ma enkwasase na wo ye ni jana gum hu fi atom ya sa ontimi ya sa bosom kasa wo muwa ti bosom no so konfo no bosom no e she de pa no e strong pa ti ne bosom ba wo tie mu a no si duan komu wo tie mu a no si chance so ke na otidi aso no na konfo ne sanfo bosom kasa wo ntie bosom so mechiru nyansa pa ti du akwaside se ka befase ne kwasi akwaside ne bosom no ba wo kom bosom no ba no so kom wo tie mu no si chance so ekwa adu so wo betie mu abesi fom ontimi wo tie mu anyeye wo tie mu ohuru ne ho ana ne kon ebesi fom ne dwa no wuye ekwa no wo tie mi ko mu abu na agofuma no mso aje so mi ko mu abu na agofuma ni mi se eye nyom na oba na oto na omo je no so ti mi ko mu abu na agofuma na je so mi ko mu abu na ya womlai mu atiem mi ko mu abu na agofuma na eto nyom no mi ko mu abu na mi ko mu abu aya womlai afenu atiem eyampa ni twasiri ni ko mu abu ampa to kana na mu wuye anti gese suma na mo fom wo mo mutimi kumu sa mi na mka cho se ntina ko na de se la brom do ene dia bai me se obi obeye bone na ne busum ntimi nche no onye konfo makasa asam ne firi be tententen because asabu yi ontimi na ada obi nkoye ontimi mfa busum din nko da ada obi se be busum se na busum kan na busum atana wo hwe da ofa aka ya za busum o be betu so de unimi hwe kwa se unimi se enche kwa unimi de ekro ontimi mfa busum din enko ya ade bi mfata na busum na to wo hwe bi o mo adeda
no obi ti busumi dira kwa kwaje wasa me bosom se Ghana be she 2 ne Ghana be she 2 ne Ghana be se bosom so nka hwe nkyerɛ wo hwe uhuru hwe no akoka wi enti sa wokɔ se nkom ya amamu enti anya bia no wani hu kakra enti wo fere kakra enti wadwene pa mu fo na wutimu apa kyerɛ wo sei se anyi o mo hwe ɛna bosom no so adeda wo so nyi o mo hwe ɛna me se enkom na abɛhyɛ yɛ no a amamu no obusom no kotogu awo se ka bosom no aku wo mo kade be kye no wawu no da ho oyere busum na dwane agya no to mu ndi busum busum no ni tumi bia ni ho asema na maka tumi bia ni ho me wuti me bisa me masem na me hu na de a hwa ne fa akonya we so nka ewia se onipa openi ya obre tiefo mu ntie me ba na bi frame na nsɛn ɛna ɔde asɛm tu me nim sɛ menya bisa ma no na me so okay ɔma me sɛ na me si do benya bia ɔmfa me send 3 million obre me ana me ya bisa na ono oba bi wa asem bi ti de ko wia na se me ya bisa na wi abrochirew broni akosi broni kokokuru mo London say London ena me ya bisa na ma no me ya bisa na ma no wie no na osade oba na asem to manim se oba bi sei oba na bu ni kwase afa yinkosia ena mpanimfo no ma me ka che ne se ba ma oba na dwuma no a o ka no na nanom se oba no ontimi muwa wo odo be ko hawo mu yi wadwene firi oba no so na emom se de mu adi no ye ni nkwana bi aka ne ye mo ho ban na oni bambo bia abonsamfo na fo oba no so oba no akoma mu ne ye de hawo na yi oba no firi so na wo nto na fa ho beja na nanom ne mo ho ban na menye semina no so o me ne mfa tuduro nye semina aduro bi so nka ho na fa blo ri gwale o se ho Asante Abakosem akodo to ne nyina me ye bibia ade a kyeye me ho a no afrɛ me na so be ma odwuma no kra ne ya wie enti onema na ode brɛ me no udi tesi no u post address nye dey enka ho enti for post address no eka ho fa ma me o se na ade tie minti a de asɛm a o se me papa wa ha tieni o ne papa aba ne nkyɛn ne papa se oni me di nkomo ɛna me do okay on fa phone ma ne papa o de phone ma ne papa lando ho no papa pampa chon ba me chia wo ajeso ena me papa me tie di asema o kan ya na se opeso hu no se ebisa na me yema ne ba no akwan kwa na edisa intro no ba ebisa na me yema no ne papa se opeso tie firi ma no se ebisa na me ye no kra hwe sebe nkwase asem konfumuti sebe ma ye obisa akwa asem nyina akere wa ye bibia wi ana no mama me dia ma no ne papa se o me frɛ mi misam se ebisa na me ye me nsanka asem kro na me ka kire no se ye no kra let's say bema se bi nipa mu nsam mpom ye nsam fa ne mafi bi hwedi na bi pem na so okay and I'm starting na asem nyina se ni no papa na so wate entwa afi akoi efiri eda no me frɛ no wan fa biem ade kye me frɛ no wan fa ade kye me frɛ no wan fa mi ankasa wo me frɛ no wan fa hwaza fo akomfo ne nkofo kwamfo so jinkofo sika wo be frɛ no fo komfo no fo mpo mfa na mpesa wo afrɛ no mi ankasa na me de me yi ma frɛ no ba frɛ no bu 1 week wan fa na kwa dai fine ebe 10 days time me da wa na dwebe dumienu ekobodonko no afrɛ me o frɛ me a na am say abema agentina me frɛ fo a wo mfa ma ye obi bia wie fa o post address blame na me send the money nyina amlo me fi post office ba me twa tracking number ni receipt ni dia bleo ai na me de ade e o de hia no a se oba na sem no a maka no kwa kire mi no na me say na se oba adwuma ma ye bibia wie aka oni protection ni bibia o sem ye ma ye bibia bleo wie ama oba na sem na nanom so ja oba na chiridi na amwa se be me Akomfo bi am ye dadafo a ko oba na ni abiri beto on 50 million ko obetua be bo ala yanko no ba no mo yanko ba no obetua oba no so emwa no tieni yo ehwa wa na so okay they see am aye obi bia wie o samla no bibia ready aka auditors so o person ye oba no adwuma ma oba no emwa wo o se no ano pe na me se ni on pesika kakra mleme na me amanyama no o se nana me ni kapre na so ni kapra ma ye bibia wie na emom me amede bisika the post to abro ebe bibia ne post no me ye oba na dwuma na ye dey ama no me ye ma na so oba de homa mia amene na ewu asem de nyama sem se maka no kra kire no
o chinchina sei enti hwa na msemate ena ne beye bisa na me fe na mkaye se bema mpanifo na kira de se on pepa ne no pekosi ana me nche na de bi no nkoye on fa nkonkwanta na so on fa ba ko so nko ka kwem ana insu atinim mini efiri ho me fe na wonfa enu ada na dwobre yakwa achim da akokom abra me no bedura me dawudi me na bepa bempo na me da ana dwobre 1 something biemu 12 something no asafle me ofle me a minia akoyi chese me kasampo ma me nkasa behwe na msa abema ene ni pa ma ba mumu ade o Komfor bay ena samri 12 something e ko bon 1 obefa na obefa o London kwa de mo ne Ghana ye no e time ni nyina ye dey e pe America for na ye lady o mo 4 hours to 5 hours 6 hours to ono no samra ya dalon po afa mo fre djuma ye dey aba enso me data me nuno me phone sisu sama de achi abuchefu mani tua anaju tu kra me call esa ma sacrifice me ho e de abedipa na wa frame na Komfor ma fa na okasa asema me ka kwa ma me nkasa se wa bro se wa edio me de okasa wa basa and am se we Komfor bi a we nka kwa yensem bebere na enso hwe wa mu pa o mu nya Komfor mu nye fake for mu dada nkrofo di omusika hwe ya fa ho adio wa wu do ni pa dwi ni pa wo hwe nkwata se mo te ka kire wo hwe ta mu pa wo de afre wo minia etibi aso pani yi a oble ena anu wotu na enipa sebe wa sacrifice me nipa aya ade so ni nkonu a edawo so ya chon bebu hu aten wow se se aye kan na gada be jiji Komfor nsem sikai ne na se a wotu a ene no ho adwini se wo benyu aketu ya wo soro so ati ase efi se minim se de meye no wo benyu aketu ya wo soro ne so na mi konya wo oh na soro heaven na aketu ya wo me de bokwaye e de ama me ma because ye nananom ye boni a ye nanom bia ye boni fitete ne nchi me ni tua soka ntinam so benyu aketu ya ne bokwaye de atoa mamwa na ma bonkwa e de ama me ho na ma bo asetena pa de ama me kra na me wu a me ni kokura mo chintem enya sem sentino aketu ya wo soro no aketu ya ele soro because me wu akwa aba so si a me bra ma me mesa ba bia mo me wu asa akwa aba ba ma ba ne bra na be bra bi di adeso ade nkonu ato me ho soro sa me ni me bra bia mo samre no beba na ayi obo afefe me be trase edidi eno owu amabi anom so ba dwen so be san ba Asante na me ka kire ba ha na se me se me ni se mi wu akwa aba na ma be ti so aba e wo atemu da ba se mi wu akwa e bi atemu da ba na nsen ya wo do ni broni e ode atemu da be kire ye no wo mo na sofo na kasa ye wo half time no nte se na me ka se kire me se broni e ode bible se atemu da wo se ye wo extra time wa be to Ghana team bes nyina dodo no a wodi akogu ba bia store 1000 years twen ni mane nna no nchiri ma on beba daache no odi nyansa kwa da ka che osa atemu da akaka kra bi no beba na ba who told you why never ba sofo edu omo achi ne why no ba why akaka kra bi na do beba no why never ndi sa no omo aka David why never sa no omo aka mma no aka che osi se wadem die wo soro ne sofo no osi ma o house no oti eda papam no atoka akese na wu sika no wadada waje kaka kra bi na be na bom why na abebe yo abeye bom se wonya gopo wa hihye bibia da wo heaven bia ni baabi a yekotwa wo atemu bia ni baabi a na atemu no kobu na samado okwa ona nananom asamado yo man yo eyo man da wo ima koto afie sa no mo okoto nananom ye boni akohwe amane wo mu huru hwe bible say bible no mu yimpa ne ma bebere de bible bedada yenso ne ma bebere wa enem se papa anyira nti no omo ntima amfansi ye osikane ne Lazarus no onyankopon yi na bi kire odifo no no so hono Lazarus say ni ha woni na ma ne huru nyina tire o me ka samado asem bible ne ka yo o Lazarus ne ha woni na ma me nyina mu no ohuru say Lazarus edide awo ba bi owo no osikane na wunya de na anta na kokoko sebe ne mensem fu obedi na asase so no so wutie de osikane no ahohye ni ja no odem no bible say ohunu Lazarus no say Lazarus oginani no kate Lazarus me hu hye me wu me huna mane na nka betimi a na ka fa won satia sei eso nsiom ebo nsiom na fa be dai na kama no be so be katre maso bible say nanam say amna ne ehia ne da wo ntem dina wo ntem ye dai eku da wo ntem to wo ntem kwa wa eye heaven wa samu eye omu wo mu achi no Yakopon da ne bi che odifo no
asa fe na Lazarus eti e tresa atemu ayi owu achi no krofufo bi ho nipa ekwa o hawo ene wa mane e wo be ye papa ukobi de e wa asamado ho ne he ene o mo kasa asamado e heavy no mo kasa heavy bi wo soro yakopon ko sisi ne woni dia so okro heaven ho ye ni dia okro ene de mola enfu ene e first na rade na wo ye mbo se ye wi ko ya mpa heaven ho ye no yanwo ni joki wo yesa okay ye fesu ya tiabre ye hunu jai yesusa ni enim se ye tunum bi kena me ye dai na mako kena bontin de o de sika futuro nkoa me ye dai na mako kena ni anum kena o me ye dai na mako kena me wala yesu se kena any Israel na ni se wo soro se o mai ani kena nyina ni enim se wo soro so se ewo asafi su ha ya ntina na se yenhwe obi a sanse fa de bebua no na Okomfo bone asofo bone alafo bone spiritual fo bone amoaba mo hye nkomo a enimo no na se mo ntena ho amochen ba na amochen somu mu a na behunu kwan a wode mo befa so wo modin se wo hwe yen na wo subscribe na wo like wo comment kai se yebusu a ye je duro nya niema no yakugina wanem enso ede akọ mahwefo nyina omiya ni nda ho niempe ba bi pa na yenko na ka se epam a dia den no ene ye bopam etwero no wanye ne saa obi do sekan bidwa na nka odon sabe wura bo ase odon sabe wura gye bidin di breto ba kwati twene se Mandela eda mo asem gusu ahwe twere abakwa Nyankopon ka mo ho na omwa mo nyina onye mo apedie nyina emamo yakra mo ye ko da fofurom ebesan ene mo ahia yeda mo ase yama mo ni hwa anya ade